Hello dostlar, sizlerle birlikte men blogger İslam. Bugün bizde bomba yüzünden yakın çağısını sürdüm ama alayım işe gittik. Şimdi iyi satalım, maşına satalım. Şimdi aşağı koyup kısıya gittim ama. Şimdi iyi satarız. Oh. Yakta botlar koydu. Yema. Koydu gitti botlar. Gidin. Magazine var koydu. Жаңада мен магазин ашып, яғына қалып магазин болыпты, содан бір бәле дейді, сол жаман ауырып. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсің бе? Саған не керек айтып бер. Маған 3 диван беріңіз. 3 диван öyle. Bileğe bir izmarit. Yüzemiz, 101'imiz. Şu aldık. Şimdi şöyle koyamız. 3 divan ayak. Buraya alasak. Oh, tomat bitme. Yerim. Sodan yiyin. Ben ilk sunduk veriniz. İlk sunduk açtığını. İlk şuncuk. İlk. Привет. Яка железо. Давай. Екі железо. Сосын бір төсек қанша? 100 теңге. Екі болам. Біреу екі. Sonda 16, 8, 4 kalıyor. 4 divot. Ne saldım? Bir düzek kancam? 100 ne? Oldu. Ben tam geldim dostlar. Tағы да бір гоночный машинка аламын. Содан кейін ол киімдер жарамас үшін тағы біреуін ала салайыншы. Киімдер қанша? 3 киім. Бәлер ме? 300 мың. Біреу. Şu 300 murut. Ben nasıl hiç ne yaptır? Ne diyorsunuz? Енді мына светильниктер қанша? Олар екі измұрут. Біреу ма? 2 измұрут. Мен 4 аламын. Сонда 2 измұруттан 4 алсам 6 2 берген. Обе. Қошып ма? 2. Ne?
Örtüyor alalım. Dördüncüsü ben. Ya iterse dört yok. Ona biraz kazatlasız iş. Bundan tort alayım. Al. Olan çöpünge. Ya ben biliyor ko. Aldım. Tabii. Evet. Sosuna olunca. Bu 4 cileza. O 4 cileza. 4 cileza. Gitti. 4 cileza. Вот. Блин, 4 cileza. Давай. Давай. Karıksın. Sen kimin karısı değil? Kız değilsin. Şimdi. Yüzüp gidik. Kopnikler tespisi oldu. Bizim kalada kopnikler deyin köp. Jideleri tonaydı o. Konkretin tonaydı. Kendi kıyıka olayım. İyiyim unutmam. Adam bulay. Gidiyoruz. Devilin. Yarağındayız o. Şimdi mutlu maşınlar, cam maşınlar naşettiğim. Bunda yiyeyim demin. Oh, yakta bir sarı maşını. Alındağı maşını var, böyle aldı o. Ona bir kızı bir result. Rahmendi ande ver. Ande maşınka var. Aman, tabii. Енді siyah zаттарымды қоя берейін. Кішкене машиналарға кедергі болмас үшін шетке қойайын. Нормальный тұр. Түтін шығып кетті. Енді заттарымызды қоя берейік. Айтпақшы мен деген нені алып кеттім. Енді мына факелдардың бәрін алып тастайын. Диванды қоя берейін. Divandı gerince o koyma. Koy. Dostlar, қазір мен мына үйімді реттестіріп сөйтіп тастайын. Сол кезінде кездесеміз. Достар, мен жалғастырамын. Екінші этажын жасадым. Көп материалдар кетті. Смотрите. Неға сундук қойын. Неға тоқыл қойын. Бір кесе тойдым. Daha көп материалдар алып. Көрін кеттім. Bunları sokanın şekli.